bilo je lakše otići na televiziju i ostati tamo 10 dana u studiju, nego ići svaki dan. Tako da je dole otvoren jedan mali kamp. Sva sreća pa je studiju ima nekih možda 300, 400, možda 500 kvadrata. A i televizija je velika i sigurna zgrada. Tako da dole u jednom momentu ja se mogu sjetiti da je bilo sigurno jedno 50, 60 ljudi, muzičara, koje je prije rata bilo vrlo teško skupiti na jednom mjestu. Čak ni u kafani se nisu u tolikom broju mogli u isto vrijeme skupiti. Ranko Richtman, Fadil Ređić, Davorin Popović, Indeks i, ne znam, Crvena jabuka, Bombaj Štampa, Đuro i još puno njih. I svi smo sjedili i praktično radili na način na koji se nikad, s obzirom da među muzičarima i inače umjetnicima postoji ta jedna velika doza sujete i prije rata se nikad nije malte ne krilo se šta ko radi u tom momentu pa se snimalo. Odjednom su postali bliski jednim drugima i počeli da pjevamo jednim drugima svoje pjesme i pitali za mišljenje, što naravno nije nikad bio slučaj. I tako se rodilo jako puno pjesama u tom jednom stanovanju na televiziji, nas nekih 50-60 ljudi.